Taçu avtonomiyanın uşak başçalarında gözlediler inek malların yetişmemezliği. Nece haberledi Çadır kasabanın başı Anatoly Topal, birinci o mana anemik malların payı yükseldi. İkincisi ise mal satıcılar angalarından yapıldıydı anlaşmaklar, onlar eski pahalarla istemirle işleme. Düğün bizde yetişmiyor var, bizde problem var, hangi produktla yetişmiyor diyene. Çoğu paralar ne kadar veriyorlar uşaklarına yetişmediğini produktuna panada daha çok yukarı. Onun için sanımayla versin daha çok para bizde kişnoktan bizim çocukları doyuralım. Naşilen verelim. Kişnoktan bilen versin daha ziyade para diyene. Düğün uşak başlayan bakıyor bizde kişnok, onun için onlarla düşünsün bu işleri. Volkanişte 5 uşak başçasından yaz vakitinde işler sadece 2. Şimdiki vakit daha duyulmur imek malların kıtlığı, söyler kasabanın başı Viktor Petrioglu. Bizim Volkaniş kasabasında şimdi 3 tane çocuk bahçesi kapalı. İkisi çalışıyor. Zorluk mal tarafından bizde yok. Ne zaman çekilecek işleme hepsi çocuk bahçeleri olsa biz çekeceğiz bunu anons vermeye. Komrat kasabasında da durum şimdi iyi. Duyulacak o açan gelecek güz, söyler kasabanın başı Sergey Anastasov. Düğün uşakları da hepsi var nasıl lazım. İmek tarafından ama sonun yılına kadar biz bilmiyoruz ne kadar para gidecek. Ne kadar yetişecek de hepsi bağlandı. 30-40% yan tarafta. Onun için de böyle çalışırız. Hani bakalım hani yetişsin bize. Büyük günlerde hem de bekleriz yardım devletten. Umarım devlet de bırakmış uşaklar ağaç. Köydeki uşak başçalarında böyle durum güzel doğru gözledilecek, söyler Конгаз примары Михаил Исир. В последнее время чуть улучшилось, но у нас экономические агенты вообще расторгли контракты. Сделали мы контракт небольшой стоимости пока, чтобы дети голодными не остались. Немножко нормализовалось, но если этот процесс, он идет безудержно, повышение цен, то мы опять через месяц-другой столкнемся с этими же проблемами, но в другом уровне, наверное, уже. Это должно уже правительство решать. Нормативы питания должны повышать или цены должны как-то остановиться, уже должно государство вмешаться. Kızaya köyünde 3 uşak başçası. Yaz vakitinde onlar hepsi kapalı, söyler Anatoly Uzun. Хватает денег, почему? Потому что в бюджете была заложена одна сумма, а сейчас цены все повысились. И договор мы сделали на полгода, сейчас надо объявляться по новой по тендеру, а сумма осталась по-прежнему на том же уровне. И я не знаю, откуда надо будет еще доводить средства. Бюджет планируется перед Новым годом, а сейчас надо дополнительные еще средства довести, потому что у нас денег на паёк ребенка не хватит просто-напросто. У нас проблемы еще были до этого в первом полугодии, потому что были проблемы с поставкой мяса, в частности говядиной. И насчет молочки то же самое. Выход должен быть для всех один и тот же, для всех приморий, для всех населенных пунктов. Я думаю, что нужны дополнительные средства из Министерства финансов Республики Молдова. Bugünkü gün uşak başaların grupalarına verilir 31,5 lei günde. Yaslalarda 25,5 lei. Yerindeki kuvvetler yok nince yükseltsinler normativleri imek mallarına.